afei go so na Success FM so efa sa adwumadie we e de ama amanfo atie bi Accra power 97.9 FM efa program we ama Accra fo nyina nya bi atie ana afei Eastern FM wo enkoko Okow FM wo Eastern FM wo Kufridua ana Okow FM mom wo enkoko Connect FM wo Takrade also fasa heli point we ama manfo enya bi etie sanso da Kumasi so ye SOMPA 93.1 so fa dwumadie we enam SOMPA TV sabre okọ 21st connect yen branches ahodo ni nyina obi TV sabre da SOMPA TV a patients ahodo ye omombeja ayarehwe ene ayaresa no omu nyina no wo OPD ho no ma omohwe sa dwumadie we live ye chia mu nyina no ye bompa ese obi ansa be kana pomuden se de ebimu ba ya omo sakan ya omadi adanse a won so waba no ye frame Dr. Blessed 21st clinic na medi medjuma enne ye ba behwe MT last 3 weeks ye dwumadi ya na ye kyerkyere no maame bi free takrade no okase nke be ya ye nkyere fruit fasting and I'm sharing bo say one of these weeks no ye be kyerere fruit fasting na etimi aboa na ye kase fruit fasting kra de bade na de make kan say so woni mo bi a woda ne ho edwa no ne ho hyehye no say de roba na mokwaye ne ho a ka kire no pa say Ombre TV ne ho den ana say onfa na feed into any of the radio stations here ye de atodwe no onben se na bi oba betie bi na be boa no pa na e be wie no ana na wotwe se ne no na ne ho edwa no e nyankopon adom a arakwa se nipa 20 ene be ye de be kana emu be 15 de omo ho ahyehye omo nyina bejai because of my men question obisaye ho answers ye de be man de no e betu sa yare na se afi obi a ojo so ntenten no ojo so a wote yawo se nipa no so frɛ no na on back sa ka se fidie because fruit fasting e ba be kire no e be solve sa problem ni nyina at once na afi so me chene tu we eche we see no se de tie no hwɛ ohwe mi che ya first day me share batakali say no Miami doctor last week musician Randy Nono ebebo na baso na oto de maame na white aha we so bi fufra na to we so de maame na me share che na me TV so na tu ana amanfo say che no esire mu che we say ne yen hye nkeka nto be basa yeso de to ha me say kire say ewiase wa bia duro bia ntimi o ene yeso de tu say so a yesise wodidi obi atena sa de ne ma me fanyina ho no so yesise yenye ne sa enti doctors wa hey awa beso bi enne no e be man assignment na ansa no ma minyi to ansa and goes me she minim de kire obi ameto me agwalagwa so program we live on SOMPA 93.1 FM or Facebook sounds on 21st clinic your Facebook page so live and afi no Sciatica Research and Treatment Center Facebook wa ubenya live me am my personal page Dr. Blessed Foster me page won so ubenya and afi SOMPA TV Ghana e bia wo hwe ye wo akiro pese wo hwe live for TV no so a o multi TV decoder no satellite no ubehu SOMPA TV wo so se wo hu SOMPA TV a mayen scan ma ana se hu Silver TV a o click so a SOMPA TV ene dwumadie no ye de segment bia bamu a ye frɛ say health news of the week ye share news ahodo e koranda ayana pomuden mu ho kasebo no ayana isu enso ye apomuden no so hu hia ye paye emprepi no akoye football no ne politics na no mo de baye mo but nyoma na e beboa ya mo ya pomuden akọ enkan ewo news ana kasebo kwan so na ayana isan say last week or so na me ready ana me be hu say yes the whole Ghana Ashanti region and the topo rate of say amount for BP cost for munya hypertension the whole Ghana Ashanti region and I'm say oh na tofia kwa nimu ya sanka we na minim enko kama amount for mu Kumasi ne omnim patem hu say hypertension cost for Kumasi ne patem dia nanka amount for ya hwe na enyoma bia ebia titru omudi ana omoye na ema omo BP ne cost na nko ma ya hwe ntino every week bia no 21st efa ato no so say ye day most important and trending health news at the Bebrel our healing point so simabe enum na yabobo no tofa ediamo announce wetimi hu sene ede kwantie no edu ho no ma madam doctors wo hamsi a
ɔde saa news no ɛde bɛbrɛ yɛ sɛ bɛkɛsi maduasa na yɛde dwumadi na bɛwie ya number ya yɛde bɛto dwa yi ana wobɛfrɛ saa tam na yɛde dwumadi no bɛkɔ awie no na watimi aba so na wo question bi a wo ɛfa ɛyɛ fruit fasting ho a yɛba bɛyɛ anaasɛ previous discussion bi a yɛayɛ ya ebia wo ho question no wobɛtimi abusa na yɛwɔ ano yi a yɛbɛtimi aboa na yɛyi wa no sɛ ɛboro me so na sɛ menim ho nimdeɛ a na wɔ sɛ mefrɛ me colleagues ni no mo boa minsi ho kwan yɛbɛfrɛ na ɔmo nso atime de ɛyɛ saa answers no ɛde abrɛ we healing point ɛyɛ program a ɛfa pomuden ho nko a dɔnhwere baako ɛna yɛde ɛbrɛw ɛno nti no ententem so mamefa 21st clinic a yɛn na yɛafa saa adwumadie we ho ka na 21st clinic said you win no the whole Africa hospital bi any honoma ono waje asi no ho so say oye sciatica mu hwehwɛ mu 21st clinic inti Ghana nyina no any Africa nyina ba bia ye research center for sciatica any treatment ewo no East Legon American House na the okowo sa sciatica research and treatment center no 21st clinic a wahwɛ yare wahudo bebree for close to 7 years in ye ya repeated diabetes and then mebo diabetes one dance achro mebo diabetes one dance achro 2 years ago woman be another diabetes ha no UK lockdown mu ne testimony a ode ba na enya asem ketwa yebebo achro so enye sciatica se woto asintine twetwe nko a na yehwe ye wo yare wadu bebre yehwe obi a ne na ase atatai obi a waye mre ewo mpam ennamu yare wa gonorrhea na syphilis no we no amanfo say amente sam o kada na say say yare nketenkete ne de that bacteria and viral infections ahodo no bebre hodoma ne kono simple with herbs so over 21st clinic na betimi ahwe na yabo ebia na ulcer and say typhoid and how and say bia wo no utifa na edwa wo nya symptoms of stroke na nyoma bia tetesa wo nan ne usisi nyina ya uti pain fa bedan 21st clinic nti ma me fa 21st for number M and the screen so no na wafre ofra na question bia na wo no of course you are more than 15 branches and the Ghana ha me say intino ma me fa number ne ma na ofra say bia me wo achemoda me wo kotokrom na fa he na ben me na yetimi anya bohre achiro na watimi abane ahwo ye adwuma fridwada edi kosi memenda ye number ne 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 enche bia no na yekọ madam dokaso na yede health news a trende ya editi se wo se wote na hu de yekoso apomden ekwan so no won so no watimi broni beka so de am self wo de abo ho ban na etimi abo apomden kwa so dokas emo akwa aba Dr. Mejoso. Okay. I think say so ho ye bibia da na kwam de. Bibia boko. Okay. Na adwuma mu ene se de adwuma ekọ se na esitie ewo ho. Bibia nyaminti bibia ekoboko. Bibia ekoboko nyaminti. The underline word ye nyaminti. Na say bibia no ye dan nyankopon. Ene first day a ye be hwɛ health news around Ghana and then around the world. And you know, ukom no de hin editie say tie for ebetie mami de din kan ne hwese ne sitie. Dr. Medawase pa so mama sa akonya we say memfa apomuden mu news a akoso na wotwe mu busumi mu nyina enye healing point ya omomwo kumase nipa bebre enti ye na so healing point adaromant no ene ye beti ni nyina eya Ghana web and my joy on life also the news bebre aba okay de di makoten bi ni say Dr. John Okotu our Eastern Regional Deputy Minister ohonom say okay omon hwe say enkofo a yare a yefre no H3N2 aba hani papa aye no ho te se COVID-19 no the symptoms ni na de se COVID-19 se wan hwe yi a obetimi anya bi eno eba obetimi abowa honam be ye obasabasa obetimi ayoya honam nyina betimi ayewo ya pa ento so obetimi hu se wo hwini mu na nsuo nenam mu anasa wo minimu kura betimi ayewo ya ye sa yare A3N2 yi ne bai aba na che se se mentwa no a yare fufuro bi aye den ayi ne ti
Yeah, okay. Nti Ghana Web na a blog or side news you say 9 municipalities and districts in the eastern region no at the enya sa yare we bi and symptoms na ade ete say COVID-19 na ade. Okay. Now you say yare na nka ni din ana yare fofra aba no den H3N2. Na ni sese want to say COVID pepe na emum we no say eba o minimum timi ye kuro pa okay ba COVID ni de eno de asaya hone kakra ba we de o minimum ni de ye kuro ankasa okay na we no so etimi kum to say COVID na okay enti o sign it to just say o say ye pie ni ye ko ba bia ye horo ye nsa bebia nipa do bebre ahia e wo se ye twe ye hufuru anasa wo kwa o be share nose man tesa obetimi asa anya sa ya rebi e dey for sign the few for nyina social distances ahodo na any protocols ya de kuntia COVID no so the same thing and yenye na is we na eastern region na yare we na den epie so ni north jabon north ni south nyina okay ni nyina no eastern region okay all right the any bi na this so news be bi na to aso they do say monkeypox chickenpox and monkeypox eno ye monkeypox ni aketwa okay nti eno na da TV so yi okay na say so de ha dream bebre okay but ya tese Ghana ya record bi ba menya sure eno de anya no kre na emum e wo se ye boy ho ban se na ebe ya ye nya bi because eba eye hu pa ano ye de ne sen chickenpox na kasa na sa ya rewe no omo di Kenya no e wo Congo okay Congo for na di kan 1970s okay omo na di kan record is aya railway okay aya te se bia ba Ghana ba ye twam se na ba Ghana man kofo anya bi okay and you can ba Western African countries ni bi Cameroon Nigeria Liberia mu nyina san kofo no enyinya asa aya railway okay na yenya free omo nya asa aya railway efri adwimu okay Adria friend monkey antina ni din de monkeypox okay na ye say momu a e bi omutie radio no say de to ye de ato ye Facebook page yare ne ba ehihye te say chickenpox na we de akese pa big ones you propas ne chickenpox ne city no okay and nremunam ne sa amwe ya no ne nremunam okay nanku okay nkrantie sa amwe ne nyina betimi anya bi ama wo korea obetimi anya sa yare okay ana se emo bi a obeka mo bi wo no mo ka okra obetimi anya sa yare ni okay nti se ne obi wo ho na ade na enya aba ne de wiase Ghana ne wiase di nkitahude bebre obi kwa ha na obi ba ha na se ade kye hu se obi etutu pompo bi nkiti bi asoso kye chickenpox a na ye se e wo se wo timide na adwen ba se betimi aye monkey pox na etimi aye aba na okay yenko next one so intentem so next one so yes nurses for mu ko training and I say midwife for mu training na omu be graduate no makwa ye adwuma hospital akese Dr. Emmanuel Kofi Zoti de abase nkofo bebre wo hono ma omo twe omo end of semester exams na omo mpaase okay na so ye bi omo tiko do mu kogum ema omo ba hospital omo be ye adwuma okay adwuma mo ye che se omo discipline omo koye no omo ansuani omo bon enti you can imagine say o maami bi a obekọ hospital a oni mu hwe ne akofa adura eni kwa sa ono mo no ema no no we se de na be sinti sa ankofo ni nyina no e wo se aban ne hwe na opam sa ankofo ni nyina nti doctor ne dia ma aban ne se osra aban ne se ompam sa ankofo ni nyina frɛ san se o mabon o try exams in class still on pass am ankofo bebre ewu okay ewu pan so Dr. Emmanuel Kofi so ya regional Deputy Minister na Vrongo on this news be by ya we interview okay ati yanko screen so yanko kan the next story no say herbal alcoholic beverages harmful to sperm we UCC research and no say ho ne hia me pa makoye be menti de be hia me mfa ho ne de obekan ofie na we say we pa cho obo nto fa ma me na Department of Pharmacology for UCC for na this news we by Dr. Robert Peter Benny ono no se say e de buy say herbal alcoholic beverages say wo Ghana bebrebe ni nyina e wo anyem bi omode kan ho a e ha mema e me bebre nya low sperm count okay ni nyina free sa beverages say omonum ye e ne kofa buy nti
Nema bi woni na say bia yegu obi dwa na emum say obehwe ohun ye na ma wani ada ho so nti e na healing point ye ka sa nema we ya chiro say obehwe ohun ye say na be ya wo nkonum bia obenya low sperm count ona oyire de bia na muku na mu chini hospital say na before eye wa na wo ye ho na omudi nnua bi na ye that is in research no research no ka say ensa no omo no nsa no ete omo sperm quality so na sa sperm quality no nnua bi wo ho no ma ono ne research na waye no was say oda ma men kan ga say most advertisements for alcoholic beverages in Ghana entices consumers with herbal constituents believed to chama me kan ade na wuro kosoro so enti ene ma minja na de o kan say say ye nom sa ensa no ne ye hie etrim say ma ya bo adwuma wo mpam a sa ansa kro na research e kire say etimete eye bema nkwam a we den wo de ewo emma onso utimi yatu bedi no na kuan na wuku saade ni nyina efru ni paduam I think say de besi ham say de wasepa say wonso so watime de health news we e de abre na ye bone tofa 1 monkeypox aba nti enya hwe etoso bio nurses fo bebre o mabombon ye se impostumo nti o abo cultural ban no abon a hyase ne suade na yempia abonfo ni kogumu bio emo mu mekunkum ye toso bio nso no ye se ensa ye no nom no titu ne heba 1 na ye de aye ensa no dodo na no ema wo bo adwuma wo mpam no na ekum nkwamwa no ti se wo awo hu problem bia de se wo twa ho free eye ensa ye de eye helps no we why research wo de rata hodo be se 100 something eye no wie no hu se nkura na ye de omo ye no bebre ho afi omu ntime hu bio nkura so ne nipa ye bibia na ye ya pepepe nti ya de akura di obewu no nipa da se su di awu nti ye de akura research bia aya na ye den edimu yo yada wase mienko ene topics no so fruit fasting ya kasi fruit fasting ya bade actually the first word the beba utim no eye fasting na nkasa mu fasting ye ade bia oni padua nim se ankade bia wo ye ba no na akwakodu ede bia wagyae saa de kro no na ebia anopa bia no di fufu anopa bia no muti na ewie bia wadi we bet body na hu say de nemba at the right time and de bia no usual time na eba no eba ne sa na ye say fasting no na fruit no so ye enuane bia Nyankopon ebo kan enuane ye di hu no ye no ansa na ye di na o kan mi enu bom a apomden ayaresa ade na ye friend say fruit fasting no na self fruit fasting we no nyoma bia ana ye ade a wo ya eboa ni padua ne papa na se wo ye fruit fasting na yendi aduane a yanoa ne yendi the moment abaji atum say udi wo ye fruit fasting yendi aduane yanoa obetuma anu nsuo obetuma di fruit bia bi but yendi aduane yanoa udi aduane yanoa pe wase no na self fruit fasting we fast where e wo so no fruit fasting we fast where wo so no enya asem ketwa minim police commander bia the first day a mehwe no ewo baby a mempese mebodi na ne symptoms anu wo kire no wo se ne na ho efiri sisi eba form no ne de na nya siatko na edwa no like burning sensation ena wanu mundura na mehwe ne history na yare ne ade a ndura won no no for BP and then sugar no eno na a trigger this burning sensation ene obi tie obi hwe ya wonim se dodo na omo no ndro for BP and then ana mojabroso ene esichire emroso no sa nkofo ni nyina dodo na no ewo burning sensation aso kase no ho ye den edwa no na eye residue of anase yenum ndro no na wie ye no aya na eja oha bi wo mu a ede sa burning sensation ye den edeba eno ti no ye wo kwan bi wo ho no ma ubetimi afaso waye no wayi sa anyoma na free woni paduam na best way no ene say ubeyisu fruits now they are fasting na commander me ka kire ne say aha no aba na yentimi ma na duro for now because of the condition no ene ni history ninti na mom de be ne say onko fie na onko nom coconut water for 7 good days ehwanu wose Dr. Chiame and am say aday ano wose okọ Liberia ko patent kwa police for
nkwa na hu se sa mo ko patent kwa na ade a police force timi ko bi I thought say na soja for nkwa na okoye no okonya condition bi na broni doctor omohwa police for no ho no e kire ne se onnom kube nsuo for 30 days eno timi me 7 days na America no kra de enka enye ne den ne mu na ma na ba bagie di se sa 21st yedim de ye na sa coconut water fasting we no obia ne 9 obia ne 9 atatai and you can say yes obia ne 9 atatai obi wo hon ma na ne 9 apagya make us say yen diagnose wo kidney ana wakọ hospital wakọ yes scan ne lab ne adibia ne kidney say okay but who ni say ne 9 adan atatai se nipa na sha se oye coconut fasting coconut water sorry kube insuo enko anu onom ne demu ne nyina for be 7 days minimum kra na enipa ne be dwonso nyoma bebre free ni paduam ama ne na se atwetwe atata ni nyina na sha se den atwetwe obi a owo problem wo ne liver mu wakoye test bi ama ya beka cho se bia wanya fatty liver e bia o liver na sha se because nipa bia no nura no eden ye kan no ensa eni wi nyina na ye nyoma bia no ye den ekuo nipa dua mu ani ndura nkasa pinkless na de a as long as sa nyoma wo nipa dua mu liver no temporary na ye kese bobu a no so akwakoye se de bia onom pinkla na de bia onom nsa ana de bia onom se duro na ano ye den no nti e ban sa de bia liver no ye enlarge fatty liver ubehia se ubetime use coconut water na wajai sandro no se be ye beboa wa no doctor kasa na be na beboa na wa use coconut water no kwa men fa aduane bi anka ho na ebeboa na editoxify chese ebetwe efi ni ebro ne sa nyoma ni nyina no ede afri woni paduam na de me wo ho more testimonies ya ebia ebebie phone lines bebre ho ya kire mo 21st de ye dia mama for free obi oba bia ye hu sese wo sa condition na normally no obu anu say na kubensuo nko ada mu nyina de mintimi na obehi aduane kakra ne aka so kani o di fruit beden ebe kan obetimi de kube no na aduane adan aka ho ana wa mango ne wo pe ne sa anwoma bia betime nkodi aduane ya no a yare obi a wontimi nda bebre ntimi nda omoda omuntimi nda no omanu manura nkebe bo mo mada ma sese omo no madura nke se mo da no kra omo no ma omuntime nda bio enipa ne ye fruit fasting typically aye coconut water fasting aye kube nsuo ye ode no hoto so na eno nko ane ade a odi ne se aduane a acha free be 4 days kono na ne na sha sese improve so obetima eden ada nkakra then lastly no aye obi a ojonso a wote yawo obu ojonso a wote yawo it could be say be a UTI betima say be a bacterial infection and as bibisa but the idea of honest make us say be a why treatment for all this bacterial infection every am akwa lab krado yeah it detected so there's no any further infection be but still sometimes what ya kakra wo Johnson no tru bia na abantentema na epispis ni ade you need to cleanse your urinary tract system a free kidney no ne pipe na mienu na Johnson kidney ni ye wi na mu ba eba wo Johnson twen ba bia Johnson betena no ene drobenya Johnson no faso pie efa abonten nyina na wo se ohuru mu nyina with coconut water ni nyina se obedom ne keke ebe cleanse ama o Johnson ho nsam nyina no atima den aye kama hwe sa coconut water fasting ya me kire wi duro kase pa o ya sa nyoma miensa we ya maka wasam enye no nko a na eboa wo ye wodwoma bebre ho no ma e de apart from say solve insomnia se wuntimi nda na o Johnson wote yawo na ebia emukeka wana se bi wana bad droppings ni alwo Johnson ho sem ne sisu ye se de kan net ye no wodom ho to coconut wa kube nsuo nko a kube ensuo keke
and now benum so bit manum 10 o so bit manum 15 o throughout the day because any pa here about 8 sachet and a sachet of water ye nsu aye tonom no 20-30 pesos ye now bottle water and kitwe ye on ye ton 150 pesos a day be sanke itime nom 8 eno nti se ukoto kube na o nom kube ni nsuo no nko a 8 to 10 a o nom hwe because you could do more woye we nyina so na wo nom nsuo so ye den eka ho obedwon so ayi toxins ne chemicals ne other residues ani pedue na agya wo ni pedue nyina ama wo ho ahyehye wo na ase etatai wo ho a edwa wo na wo ntimi nda no ene wo dwonso ho nsem eye wo ye keka wo mba ye ni ade nyina no atimi ai den aboa secret ba ko pa na media ma simple sado na we are making wo de amafo bebre na hwe TV or SOMPA TV amafo bebre na eti or radio ahodo bebre so online so eda hodom after be 2 weeks no ye bie phone lines a obehu amafo testimony so mo de beba enti me pa cho once a why bi wo hodom a da ku bi wo hodom a aya agya wo yefunu to hodom na fa di fruit nko a anase fa nom ku bensuo nko a da mu ni nyina enkum enye no ne beku na researcher amaye ne se obi ani BP wosoro pa obi ani BP wosoro anase na bi ameka ne se obi ani BP no e fluctuate enne na normal ade chi a na wosoro ade be chi na normal na ye na ofo no so a wonu maduro se nipa ne sha se oye eye coconut water fasting ya na ne BP no eye normal and I'm surprised senka minsuro anase se patient be manim na me ne with that constant communication a obi o high BP abi we a me ne no this coconut water fasting ko a me ye de check it down the BP but no dey me expect say wo BP a one doctor nkasa ansa na wetimi abet there is more to coconut water than we know and we know yembo modern say sa free home remedy we aduane enya duro aduane a esayare yentanye once a where bi wa yen flash out our system your system say the computer bi we siswa three bi wadum no aso na say ufo bi we say ye benam say siswa for be say 3 months undum ni dano na ukofa we na ye we koyi na ma bia na eno abiebie no udum no na wo so a na phone na nsa say sini dadam no etore bia e wo say wonye ne sa na etore bi that is etore bia wo say wonfo ye front ho na onnom awonya ade a enye usual to the body which could be fasting and I say coconut water fasting na said the etore bi so a phone kro ye eyen ho basabasa en responded to enyoma umia phone so enye ni ade no udum no so anaye ne to bia udum no so enye agi se wokọ settings na wokọ restart that is wokọ clean so be pass nyina edo na edu sa atem na uhia no for 1 month na no ye the other fruit be ni ade bi aba ba keka ho a ebetimi aye den abao enye coconut water nko na betimi dey fasting obi a ya diagnose na doctor na say o report say we any issues of the kidney and yet kidney failure and issues of the kidney. There are so many issues of the kidney. Obi wa nso etimi jeje na kidneys no ade cyst and your manyu maybe etimi ebo bi nso ba bia na kidneys na ankasa wo no ehwoye na ya ne ade unya those signs and symptoms no wona antikakra no wa bre wa ko hospital am ya kase okay o kidney so eka the cause of say wo bre in 10 times so na obehia say obeye watermelon fasting. She see if you coconut is about watermelon. Yeah, watermelon ya no. They also say say obe blend ya. Obe blend ya no ana ye simple. Unya blend it we yam. Make say bia wo ekure bia say blend ni ho. Wo de yam. Na yam abano. Abane wo mu yam. Na yam de de na wo pepa akokɔ no. Na yam fita na enya wo de na nka wo mpe no. Yam faka ho. Na enye sa anwoma mienso eni nsuo nenom open so adi udi ariaba no rekokɔ na re de enye the white na den eka ho the only thing na obeja na green na we akire no any issues of the kidney petty issues those petty issues na sha ase with the kidney no anso na be ma na be kese o e cleaning nyina obi ane na setatai empredo da obi na setatai na oyenya kidney issues or liver issues so obeye sa de na etimi aden etimi aboa this watermelon fasting no specifically no
you could be scan your choice or cyst of any of the kidneys are very good say nipa na ebe introduce that food as a way of alternative or they share na would they heal kidney no back and to work with scan be an actual kidney cyst hydronephrosis any kind of those no with related to the kidney and then the liver cyst ube here say ube watermelon fasting very very important. Watermelon fasting very very good. Na ube say we ya ube jonso more na etimi aden abo. Your other combinations of fruit I know say kika bom esa yarewa hudo bebre including diabetes, including hypertension, including low sperm count, including sexual weakness. Fruito ye kika bom. Hey, o fruit fu a o kan we bom a wan hwe a wo se bia wo de setipae fe ko dam paso a be ma na untimi nda fruit combinations ye de ye fasting e de heal ye ho one way or the other. We your healing point 21st clinic the sciatica expert and de ebrewo sabre no enche bia be kwa homa no so na bia na me kasa no manokra fo me na se wan ti bibi me konentem ana ope clarification sana de ye kase wo ye bebu a watimi aden aye but what I know they say the makane enough say obefa eno sa na watimi aye ne say de ye kana menkofa bi enka ho me meka say wo de coconut na ekofra watermelon kofra we dabi one at a time de ye ya hu sa amaya resource no o how bi eni akire akinye bi eni akire no eno ne yete afidi kase yesu a ye de ma all over Ghana over radio 20 radio stations efa dwumadi we ifri yakuma mu from we to you enti yenesa na ubenya pomde unhia so be yare ansa na waye especially coconut water and then the watermelon fasting unhia once a while bia you need to detox so didi abonti ana meboa yes enti no spices ahodo ya ema ye kidney issues ema ye fensen liver issues no wudi to aswa na yes dodo na akọ nipadua no ma in future no na how one way or the other I don't know mo na say mo be kan say kwan bi so no na how wo kwan bi so in one way or the other eno nti no uhia se once hwa no obe hohuru nipadua no mo obe refresh wo system no na etimi asini dadam enti entina asase we so na 365 days de bia wudi aduane ya no a obe yare o number ne 0551 931 931 0551 931 and ebe read the comment wo your social media handle no so 21st clinic wo Facebook about 21st clinic Facebook and na face SOMPA 93.1 FM Facebook ebe read the comment bia very sorry say na yentimi enye den read but any no o comment no question bia no doctors be boaboa no na wode amaye me pa cho Accra for no free 0548 0548 931 931 0548 931 931 0548 931 931 fees obi ha no wonim kube ana English no so ye coconut so wonim nti we dey fa picture no to screen so na for the benefit of the doubt saa so na watermelon so no so de beto so na nipa no etimi ehu sene esi etie number no 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 but your ofra especially wo TV anu wadum wallo TV no volume no anya sa ebe chance anu wate yenka na ebe mu afira homa no so why but your first caller hello but your did baby akasa free but your friend Thomas but your yetio doctor me pacho ya operation okay me wo be me fancy be 3 months but your operation be an e wo me pacho say operation be port e wo yeah no me nsunu mu ya din ka ya my appendix okay and ya sa ya me nsunu mu na me nsunu na abopo okay yeah, fancy me coconut fasting na. Sure. How many times maybe I'm making and I say the whole thing. Okay, me bajo one cause after say why surgery no.
what you know come kakra ya say na city results to say what you know come what ya wana no me pa cho the way I fasting I mention we dey and check kra me pa me say ya di enche kra no wo kire ho come amfa o ha bi amre wana okay ntino obetimi aye once a while but I mean man 3 days because of say we say history of surgery we are no 3 days be I think say be enough to help you but we didn't baby akasa free what about so we didn't baby akasa free oh hit TV no be enough we so hit TV no we didn't baby akasa free my friend from Ashama okay I'm about 20. Me washama. Okay. Me washama. Hello, Bajo. Odin baby akase free. Hello, good morning. Morning, Odin baby akase free. Free agbogba. Okay, Accra. Bajo etio. Me bajo me ma me uye hypertension. Okay. No sign wo diabetes. Okay. But I say na wa the nana peja okay na at home and you know the ene be yama no already I think say what the factors netie ekoba ni say ya e was one and doctor kasa number 1 na more tests around kidneys na liver no na yetime hwe na diabetes no so empekom sa because no anxiety be e ma odidi intentemti o ma no koda we ne so a nti na wo se me kasa na man ka bibia amfa o mo diabetes fenke BP nko ade a nka metimi ahwe se oya ebeboa but with this no ohia guidance pan san wetimi aden aye timi recommend man because of diabetes no but one na doctor ne den enko kasa na yenye further test edro ni bi wo kra betimi asesana ne ade ne ye alternative way a obetimi ede aboa no why but odi ni ba bia kasa free me feel pass me dey hawa okay if I talk about no no bet me di mori ana na obetimi adi especially the emre no obetimi adi aka why okay but odi ni ba bia kasa free but wo so odi ni ba bia kasa free me pacho ye fe ama me kasa fi New Legon okay me pacho me wo BP okay na aya ambassador sa ba okay. Me ya me menses sa na me honam na ya me basa na se itase ase me ya kaka me ntumi ho me sa me amanti me so ye bia be boana tambe na unsebuo no menses na sha se ma sa reactions no started be a year ni but me call hospital ni about my hospital baby omusha omu enka bibi papa bi anchore bajo na won fie say atomo 42 ana BP na so tambe na hu say aya na eba na ekoni ade bajo say tambe na BP na so hu eho asem wo akwam eno mewo menyisa me ba mewo no be yan fan se be 6 years ni okay yeah, CS ana. Mpacho baby. Okay. Enti wo no me recommend we na ma coconut water no. Me recommend coconut water no na waye. We dey ye to us 1 week na ye nhwa de. Se ekoba se wo behia e bi aduane because we ya aya na nsuo no nkwa no e ma committee de wa betime di other fruit bi aye den. E de ba me ndi aduane ya no a. Aha, ya me ndi aduane ya no a e betime aboa. Mpacho wo di ni ba bia akasa free. Me from Ashama, okay. I from Mohammed Ibrahim. Okay, but you too. Last year, March, no, me ba 21st clinic order me. Okay. The me ba no Dr. Mami Ado Sciatica. Okay. The Omami Adona me ba UCM no. Ente ya na ma no we. Sorry. Na me ko see. This year no, asa start again. Sorry. Na mati se mo branch bi o Tema Roman Church na chi. Yes. You know, make na ba because me card wo. But before that no wo do me.
Yate. Let my card now, but I say, my brother, new. What I have our card in a bra. Why? Now, who could do okra umuti dada. Omoma special discount because oma mi free ma. Ane uchira 7 ane doso. Oma special discount pa. Of course, my main cancer studio. So we could draw with the amount for the next 2 weeks, I will say free. And to Dr. Simon, we nye gidi video no ingu many massive. We didn't baby akasa free. Pacho, make us free. Jama Samina sing, Dora. Okay. Pacho, Misso, Menai, Nikoto, Jeffrey, Nikoto, Jacosi, Menai is from. I am Yasa, Miss Soria, the Transam Sorana Media. Every Christian has a movie craft. And then the other man said, and Johanna and Mammy Nansen on the Transition National Tartan. I feel crabby. I saw the Somi. Me question me trade Diana Saman Tanasia. Minting could be. Okay. Now, who if you saying? But always, who if you saying? That's all me 58 age. Okay. When the message obeba 21st clinic na yempe special way be show. Why? Say how do you? Obeba ya so wo ehwa overseas. Na yem show kwan so wadaroma. No. Minimum DNP, we fear no overseas. You bet why? You the number so be ma na wait me afre. But you didn't be akasa free. Okay. Kokoben, we radio no. Okay. You know that. Okay. But so my experience me na me ko when am yes okay. Na me na me side me phone side right side. No can you heavy. Okay. The complaint is that doctor no say so na but that 2 years in ogani ya mi yasa ma course to sa me konsusa ye wufi doctor ni awasi on ka se menya kidney problem dia eto ma mi ndro ma no eto naba ikonaba ejino nambiza se letimi anom kubensu ni bi ana se letimi edi watermelon we ni bi mate obetimi ayesa anyoma mienu ne nyina na ayama akakaduro nko waduane mu akakaduro fresh enti yemvan se de mema yekọ choba hodo aye no sa na ye de yetwi fresh ne de nkwan no de agusu adi kama na obetimi so atwitwa na sa na wo de warm water egu ho na nsuo ni betwe friends say akakaduro no mu aduro na begu nsuo no mu bo se nsuo na say yellow bisa na nso wanonom esan say wohia these anti-inflammatory properties na it may go once our call doctor will review several times still now I don't yes so we'll try other alternative and now so we call upper up and say regional hospital call we call the national hospitals are hold on na because ma ko compound chikra ama say omo mama special doctor okay mama I think painkiller be we no painkiller dey cough and we do be 2 weeks to 3 weeks a time by and in fact they work in dance me ya we ginger no blending garlic this one my dear chi na ma son so na ma no that's good you side one day me problem na me na right no atia no so ya no ho na ye me dudu asemo final last number na me Dr. Fosun kan mo hwese betimi aye wonders pajo jina so amen ka to line na yemfa o number nyesa be jina so was an fa next person pajo within baby akasa free pajo mi kasa ye friend peace mi kasa fa shaman
Okay, Ashoma Estate. Me pacho me kunu ni nufu asini na ni chest. Yani yana oko hospital. Omusi osa. Ena ni naisu aye titriti. Nti pacho fasting obetumi aye. Bacho obetumi aye. Why obia betumi aye. O yare o nyare obetumi aye. Pacho de wan na obeye. Emu bia aye okay. Emu bia aye okay. Be me recommend coconut water no. Na am oye penyin manindi nka ho. Ondi fruit nka ho. Bacho aye. Coconut water ba manindi fruit nka ho why? Why penyin no be hia fruit no. Fruit bia e de aka ba mu oni aduane ya no a. Pacho yo. That's Bacho odi be bia o kasa free. Ato bidin di like because Obuase. Obuase mpacho etio. Ato problem ya BCS. Baja okasa wa achire pa. Pato mi say. Aha. Ya BCS. CS, okay. CS from here. I say ama didi ho cry ni amare. Oh. Yeah, what that bang? And how long in here? 8 November. There's a best 6 months in here or 7 cry. Now what could review? Ama baby omoya the chronic side no. Still na be sleeping around that side. And sometimes I'm a toilet scanner. I always think it is really difficult. I will be toilet go. See what could review? Doctor no what could review what command feedback send me call ma omuti moja kwa why no mona try to be part of the me. But still na it's the same thing. Okay. Asemo. The ben say my info is number on. Na what the urbanity entity. Okay, one thing they say. Meet you. Hello. Meet you pa. Doctor, but the one thing is omoya BCS no. Within 1 week time, omo ma me sa ba e mi kwa no mo se ho na overlapping. Inti ye ko ya no mo sa ye ya de ho no na bi ti no mo omo huru na e wo mo ade de. E ka ko e le ka on de ho sa hu no ye. E no mo sa e ye ti se ho no te ko ba e ho no no. The people I get to uni mo nkomo no ye behwe na ye pon show na ye no wakasa na ya hwese ye de ntime mboa bet ye wada hospitals bi o ha na doctors bi o ha ye wogide se on betimi aboa kwan bi so nti ya fa number no also ka ze free obuase o anti wa ko regional hospital wo nyina still na okay. Okay, Mate. I think say yemfa call ni si wa ha ba ko so. Okay. But we didn't be akasa free. We jina so ache fa che. Yeah, masa ba ko de. Yangu pa adumo openyin. Yo, me free sin ya frame ya boa. Okay. Na the disaster coconut fasting no. Like area be no for 3 days here. The 3 days ni nyina no undi hwe coconut no kwa pe. Coconut water no kwa hwe nso nya woda. Aha, hwe nyo. Enya woda. Mate. Yo. We Dr. Gideon Ba or Ghana Health Service for Hwidiem. Doctor we dey be here one-on-one because then the CS cases na doso e honso me nim ho nim de bia enti e besrew na waba one-on-one eja German technology akosua ye no waba na yetimi because e ba ne say ha dwen enipa no nya se woni sika wo sika o de be sa no yare nso na onya solution no na doctor no so so a okọ no nso so a wanya yare sa nya se obi aba onya yare so waye be 2000 na miensan we na ekoba ne sa na ha dwen nti yetimi so nya nipa no so sa na no ho nkyere no sa ti o se yetimi hwe ne eboa no nti no omo numbers no ya fa ba ko na de e be hwe no 21st can but with the CS no yes we here ada
a team of experts ebetimi aboa no kwan bi so nti ebetu anamo na yenso ye lens kakra won ya hwe se doctors ebetimi ahwe no maboa no na de besi bia so bebo atiefo nso amane yes still we have to get time with medical doctor surgeon bisa na otimi aboa with all these issues around CS no na because e bia ka say dodo na na we kira almost so same complications after CS na ya hwe bi so ana omo anso so no bua ye kwa ni CS we se onkopeja nyoma ne ade na dwono okotitimoku wakopeja ne kunu so enye nyoma ketwa je rocket yes okopeja no we be 70 something na the complications na de aba na akwakwa yewie ho we enkangro no ho 21st clinic ni ye wo over 15 branches and e wo Ghana hamse Nkranza any di yesterday Jumedie free 2015 2016 and ye dey name as say ye wo Accra 4 locations ya bia how bia no o de ba ye betimi ahwe na ya boa se ye ntimi nhwe ye be ka no kra na kire se ye ntimi nhwe se ye so ahwe ze de me ka kire ma me ba ko no se ne ya ndi ayi so ba ne yen so me ne Dr. Fosu Kumasi branch ye ka bom ne hwe kwan ya yen so betimi de ya ho de ade afa so enukre bia wo mbia no ye be ka kire o se hwidwabo so ye wo Radio Rainbow nachi se hwidwabo so Radio Rainbow nachi e ho na 21st clinic se hwide bi so market asi ho nikadika kwan so ho 21st clinic e wo se hwidwabo de bi so go so ne next Success FM ene die ni hwe udu go so market wa radio station e wo no Success FM ne hwe ni wo se nua bi sisi ho aha saa nua na si ho kwa ye dan e wo ase ya 21st clinic wo ho tema ye wo Roman Church no achi e wo committee 1 asore dan na achi Roman Church na ho na 21st clinic wo ana afi kaswa nso no ye wo Obom Road wo kaswa kwan ne fa kwa amasaman no eni efe no Obom Road no fa saa kwan no so a usubesi wo Market Junction ehwa na Adam na police station police post no wasi wo a ECG office for no udu ho pe wadu 21st clinic and na your research center ewo East Legon no wo American House ye sans wo Dome Market heavy do bi na said Dome St John's Ekobang na wo St John's ho na no nachi annex wo ho no ma oba ye betimi ahwe na yabo Kumasi ye wo ahwa overseas ye ben Alpha Radio nti ufri agona ana wo ba unya tra ahwa enuanuam ho na obehu se wonsa bonkum so left side abronsan green ewo ho yenko a ufri mampon na Kumasi yenko a dan ya painting green se make say no china we be painting the green dey na minim be ho na 21st clinic wo ye ben Alpha Radio ewo ahwa overseas wa Takrade ye we fie commando number 9 taxi station ho number 9 taxi station baby a number 9 taxi station e2 omo load kwa anaje no saa taxi station e wo number 9 ho na no e ho na 21st clinic wo anna takwa nso so no Roman stores ni opposite ntunya du takwa Roman store baby a Roman store dan kese ne wo no aha Roman stores ni opposite a no so abronsan eto aso miensa twi hu nyina green pepepepe eho ana 21st clinic wo ewo takwa sunyane sisi ye kasi okotokrom nanso free next week no ye be free ho enam ekwan boninti kotokrom ye ugina station na okosa ho yare okotokrom obi aso wonko o me fa drop metua 1 million se da bi me kwa me ka ho be ye futuro nsuo so tonso wo se wo kwa ne ka ho be ya teche na ekuro bi tu a eho so kotokrom wo so ye frɛ no yayima esi o mfrɛ ho desert o ko stage wo so ko ya say ho ye desert ana kotokrom ye Libya ni nyina ne say kwan bone kwan na tete ampansam ye busa opse contract ye frɛ no Kofi Job ne di amanfo bo no ho de hai etete ntoma de ye na Natalia atete ye number e 0540311311 21st clinic number e 0540311311 0540311311 normally no ye program say near number to dwa na course no doso tinkebe ya nka wo save number no siatica ana 21st clinic na nke free na ko no ye pon asore ya na nka wafre ebedu na course na den abrase branches na kabi
brekum ye wa mangwase brekum amangwase ɛhɔ so no ye ne Chris FM no ba bi faako ɛwɔ brekum amangwase ana wanchi so ye wɔ Kremo store ɛdan n'achi ɛwɔ wanchi Nkoko park omu main stadium na Nkoko stadium main gate in opposite ɛhɔ ɛna ye wɔ ɛna Kufuridua nso no ye Agata market ana ye ben Agata market but baby a first na soja fundi no mo kanti ho na ne ye ne om ne di hwe anim ye frɛ ho all grain ye ne om ne di hwe anim dan no ye red and white abronsan to aso 5 emu ana ye wo number ni bi 0540311311 doka se message ni bi aba se mamie no ye hwe ne anyi bi mfiri hwe na ye nsore so yankopon ya adoma next week de ye de ba no enya asem ketwa o healing point so we was watching you live from Accra. Great job, Dr. Blessed. Meda say we so was watching you live from Konfanoche Teaching Hospital. Okay, well done. 21st clinic. Me are the Pajewa practitioner. Okay, great job, Doctor. God bless you. Asare Kofi Bediako Collins. On say great job. Afei nice. Okay, I'm Sapon Mishak, properly known as Siatica on campus at UHAS Hohoi. Okay, watching live from Kwashima, Accra. God bless you. Happy birthday to hey, family doctor. Happy birthday to so Kasamaba. Listening to you live from Koforidua 18 FM. But I'm the doctor. Hey, the Siatica research head doctor no. And the picture we know. Yeah, the one about so be man needing birthday or banning ka Dr. Mafuni. Just say me too I see ba ko pe. Isle gonna wo. Doctor de kan say nyankopon hwe so no mo ho ban. Na o manim de no enko anim saa na fa boaye na adwuma no ba ko fo ntimi nye. Na o ma ye kodu honhom. Na endi wachi. Na no wo yere so de mo picture that screen so say ya no. Ne papa mu a na wo the young guy be to TV so na ye frefro saa na we no aware na nti esi ya na me de twi say na de abanye se bia adwonbone kwan so nti fa cheme na bibia be fine. Dr. Mafuro no ye ma happy birthday. Doctor wanyini otwam 50 be fruit no we dis a so beso be wo we di fruit is a mo ntimi nyini bio ha na ye di dwuma de nyina esi 21st kan ke me number 0546616161 0546616161 0546616161 ana ye say SOMPA FM so Kumase wo birthday bi so wo ho say MCR de beto so dia me de my fam de awie voice na ye me a de hu no TV ne so any Facebook ina no school fees Rocky wa ha ana ono so ebo mechi dom efa course ne bibia ana fe so no Godfred ene momo maka nyina so MCR ho a mo de ko TV so kama SOMPA TV nyankopon ya adoma next to get the healing point no ebe san so abrewo ye friend kuku ade odi ne birthday wo SOMPA FM Kumase no ye friend kuku a ena madam ohine ni so fo maami premier ni eno ne de ne ye kina anope no se ye wu dwun for na no so de birthday no ono ne kayo ye wu dwun for na dwun for no ntino ye mamu nyina happy birthday yakramo bye bye. 21st Clinic is one of the best sciatica treatment center in Ghana, West Africa.